Svadbarski kupus. Niko ne bi smeo da ima dilemu da li je svadbarski kupus tradicionalno šumadijsko jelo. On je glavni na svadbama, slavama, veridbama, pa i na prazničkom ručku sa gostima svake šumadijske kuće koja drži do sebe. Svadbarski kupus se služi posle predela i supe ili čorbe, a pre pečenja i roštilja. Ma koliko predelo bilo izdašno, supa domaća žuta i koliko god iščekivali mlado jagnjaće, jariće ili praseće pečenje, ne biste smeli da propustite ili preskočite svadbarski kupus. To je jelo od kojeg ćete promijeniti piće, pa ćete umjesto dobre domaće šljive preći na vino. Evo kako se sprema svadbarski kupus na tradicionalni način. Legenda kaže da su neophodne 3 vrste mesa: suvo, dimljeno, masno i postno. I tu će se svi saglasiti da je u pitanju najbolja kombinacija. Način pripreme već zavisi od anifiteta, od onoga ko kuva, recepta koje je zapamtio ili zapisao, ali i od običnog ukusa. Postoje ipak mali trikovi tajni pripremi, pa kad ih savladate, bit ćete kvalifikovani za učešće na kupus jadi u mrčevcima. Ako vam se sviđa ovaj današnji recept, prijavite se, lajkujte, ostavite komentar, pišite kao i do sad uvijek što radite. Ja vam želim ugodno posle podne, ljubim vas i želim sve najbolje. Živeli!